spomena mise za pokojnu Ankicu i Mirka Pauši, 10. za narod, u 19. za pokojnu Nikolila, Anu i Roberta Tamo. Ostali, znači, pogledali se, znači imamo svakog dana 10 minuta prije svete mise, molimo krunicu pred presvetnim oltarskim sakramentom. Danas je također, danas prikupljamo sredstva za našu misionare za akcija Niva. Ovdje se prikupljaju sredstva za kupovinu vozila za potrebe misionara i misionarki diljem svijeta. Ove ljudi prikupljamo dobrovoljne priloge za pomoć u ovoj kvalitetnosti. Én pedig házasságnak lehetünk szemtanúi. Már megint.